Mboti batata, mboti ba mama, tukumini mutangu itolanda nga nsangu zetu zikiziunga, kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo. Tufetizaya nde kerika nzila tukanga kuna rond-point kinkanda ikuendanga kuna mbela indilu babokilanga vo frontière di ango kerika ita yitusa bakeye bengi bazingilanga kondambu yina kadi mfututu kibeni usakidi buna tuzeine mfututu waugananga bimbefu bintindu yentindu kansi tuzeivo kontu ntsungi muna ntsungi yikisiu kerika bampangi batulanga ntotu muna nzila yina mukutomazika mabulu mamena muna bontu kwani ba yantikiri mukusala mulumingu lutatu ngonda yuli imvu gotuna ku mfumu mbanza u matadi pati nzuzi wa makengedi kereka kisalukene ki yantikiri nteti ba kiingila lukanu lusulu tuka ku luyalu lunsi kisala ke na salama marke o mepesa munu kiese samu bantu na kusufrir na kumarche temps ya periode ya mvula mena ame baka lukana kuidika nzila marke yoke kitini ya progrès ya bantu ke na boka na kufutuka diaka na étape na colonisation fait bon mais quand na étape ya progrès samu nzila place mvamo na mpasi bon nyata na place bien c'est ça il faut le remercier la mairie na mwanda mwanzila ba compagnie minke kwa tala lumbuna remorque kubwa pana na ba carton ya basusu yo pesa soni na muntu yankaka directement à porter plainte na la mairie apporter la mairie plainte sans bomban tu noske futa ba assurance même na poutre pourquoi pas bete pesa ka ba mindele kaka rezo mundele ke nani na ntwala bampang na bete ba africain non kena mundele nkake malheureux par rapport à maire de la ville la bête trop maire de la ville goulé baka na place ya sala vous meke betu admirer mpanga betu maire de la ville na place me baki dia na progrès c'est ça l'organisation. Ende mfumunti u République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani u inogire ma infrastructure mambidi mu kisabala kizodi ngonda yuli imvuma funda modi ye makumodi ye zodi kuna mbanta Kinshasa di songi dila yantikila na aerodrome di Ndolo kerika gana intwala zandu di Zigida kuna commune di Barumbu kuna nde kuba yantikiri bisalubina kabasugini gana ku kikizodi nde bayirigiri nzo babokila go pavillon di zandu di Liberté kuna Masina pavillon dina tomliza ende dina di kala kisumbula mubilumbu bikala ye di fuila muntu ye bima bifwana bitoma fwa di tetu tweza ende kerika nzodi aka yiba officier supérieur ba FARDC babena kuna cité Pulma Lebo mu commune di Ntsele. Tout yande infidi go envoyé spécial go Ngangambuta ou Bangangambuta disons la Papa François Yerika secrétaire d'État au Vatican yu talanga mabuma réconciliation engemba ku République démocratique du Congo Pietro Parolin yani banyambidi mu kilumbuki tatu ngonda yuli infuma funda modi makumode zodi kuna palais du peuple kuna mbanza Kinshasa ku ministre unteti Jean-Michel Sama Lukonde yu tomeni vudula matondu mafwana ku Pietro Parolin yekuba minkuigisi bakulu badibundu di katolika ye bakulu babatukiri ndambu mukusavo besiwa nsangu mudamdi mambu matadila ngisa yi papa ku République démocratique du Congo. Bilumbu ketibi kwa tuka ki lutila ndiata iba chef coutumier mudabadi mamu matedila nkindu yina kuna est di République démocratique du Congo yika tfeza ande conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière yani usongeri kibeni ne kata yangala laku mudabadi mana makulu matalutu kuna est ye mamu dia kamatedila embargo di bageni ku République démocratique du Congo di songrila mudabadi mamu matedila kusumba kunkedi kerika ba
chef coutumier Boboni bata kepisa nti yi Rwanda ye bakulu babata swamina kuna nima yina mukuvutula mvolangana kuna ndambu yi este makulu masala meni mukintutsa kiki bakembesedi inkinti tuka kifuila ngunza Beatrice Kimpavita yuba yoka mu mvula funda limosi nkamansambwadi yesambanu jerika bosuluzeyi yani banyoka bunakena u moya mana makulu malutiri tuka kisabala kizdodi konda yuli imvuma funda modi ye makumodi yezodi kuna mbansa kintasa katuvila kana kune intuadisi ukona kate disongirila kimvuka kikyoni kikina kiba chef coutumier jerika sa majesté mfumu difima yani ta lomba ku conseil de sécurité di ONU mukusavo kalenda kutalulula insiku ukageni kuntwala u République démocratique du Congo una ugusavo kerka inkeriba yigiri diaka fulamosi kamileni sumba maku ye diaka ulombedi kuluya lulunti Rwanda mukusavo kalenda mukukatula bibuka biani bibita mwesa mpasi kuna est bita katula ndembama kuna est di République démocratique du Congo. Mudiabri mambo materla nsaka tutamona nde kilumukinti ki championnat di Matadi inga sport yani uburidi ye ase bribano yerka bayedi makongu modi nkatu inga sport yani nde kumini champion di Matadi tuka kilumingu kitatu ngonda yuli infuma funda modi ye makumodi ye zodi tufetiza nde baburidi ye Sporting Club Amical Air Bruce kalabuna yani ubeledi makongu modi munkatu kansinde yani yu tukiri champion ku mbanza i Matadi muku bambula mbundu tufatizaya nde mumvula mafunda modi makumodi mvula mafunda modi makumodi mosi dedika yu lenda mukutuka champion nde Sporting Club Amical disongirila mu F-Mat mumvula ilendi mafunda modi makumodi mosi mvula mafunda modi makumodi zodi inga sport yani tukiri champion ku mbanza i Matadi atuvila kana kune intuarisi yawu ne Patrick Luvungu tufoti lubambula mbundu ne muna kilumkia kina kerika nsaka zinkwesu daka zinkaka zikedi bozukwa ne JS Kinkanda yani baburi de US Le Lion bayedi makongo matanu muna mosi nsaka zinkaka daka zikedi ne imana US baburi de AC LMC bayedi makongo maya mu Kongo di mosi. Atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo.